Nitwa Nshogoza Benoit waye kaze ndagushuje wowe uri kudukurikira ugenda utwereka ko ibiganiro byacu bigenda birushaho kukuryohera. Uyu munsi mfite challenge iteye gutya. Mu Rwanda hari abakomediye bari kubica bigacika, ubona ko ari abakomediye beza cyane bamaze gufata imitima y'abanyarwanda cyangwa imitima y'abantu bose kuri isi ya rurema, ubona ko ibyo bakora bavunitse bashyiramo imbaraga. Abo ni bande? Ntakubeshye, muri iki gihugu ndibuka mu gikombe amarushanwa cyangwa se izi companies zigiye zitanga ibikombe by'abahanzi b'abanyarwanda bakina filime cyangwa amakomedi, ubushize bamenya niwe wagitwaye, ariko byaratunguranye kubona uyu mwaka cyatwawe na buri kantu na buri nguni. Bigaragare ko buri kantu na buri nguni bamaze kuba bamwe mu bakomediye bamaze gufata imitima y'abanyarwanda. Ejo bundi nibwo nabonye barimo barashimira bananenga bamwe mu banyamakuru ba YouTube bagiye babiryaho, b'abanyamakuru bagiye banga ko nabo hano ukuntu mu Rwanda nta rukundo ruhaba rugendanye no gufatanya, haba mu bahanzi haba no mu bakinnyi b'amafilime. Ubwira umuntu uti mfasha, akabona ko arenze, akumva ntacyo yagufasha, akumva nta na kimwe, ariko mu by'ukuri buri kantu na buri nguni bafashe umwanya wo gushimira bamwe na bamwe bababaye hafi, ariko nanone bagaya aba banyamakuru ubona bagiye bakomeye, ba Irene, ba Murungisabe, aba banditsi bagiye batandukanye bagiye babiryaho. Bamwe bagiye bahamagara ati se wameye aka interview, warebye kuntu umfasha, bakabiryaho. Nibyo koko ntabwo babeshye. Aba bagabo bamaze kuba ibifi binini cyane muri industry yacu, usanga rwose nta gufata. Uhamagara umuntu ukagira ngo ahari mbese akakwiryaho, kanyamara wabona nk'ikiganiro yakoresheje nk'umuntu hanze, akoresha umuntu aje kubabwira ko yatandukanye n'umugabo, akoresha umuntu aje kubabwira ko yatandukanye n'umugore, akoresha abantu aje kubabwira ko umugore yamwishe cyangwa akamwicira abana. Ibyo se byo biratumarira iki? Yaba muri industry yacu twari dufitanye urukundo byaba fresh. Ngira ngo na Kakajwe yabivuzeho avuga ko mu Rwanda kenshi ikintu kitwica ari ubufatanye buke, nta rukundo ruhaba. Ariko aba basore bagiye bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bagiye bakora amakomedi agiye atandukanye, bagiye bakora challenge ku bihangano by'abantu bigiye bitandukanye. Ngira ngo bananyuzamo bakaririmba nk'ejo bundi bafite indirimbo nshyashya yitwa Barebe bari kumwe na Jack na Sylvizo. Ubona ko buri kantu na buri nguni ari abatipe birwanyeho, banze gucika intege, kandi ubu bamaze noneho gufata imitima ya benshi. Ejo bundi nibwo nahoze mbona YouTube ibaha igikombe bakubita ku gafaranga urumva, bagize subscribe ibihumbi 100. Habura iki ngo Nshogoza Benoit nabagire abo basabu banyarwandakazi, nanjye mukandongira abasabu benshi nk'abo. Uziko numiwe, abasubscribe ibihumbi 100. Reba gukora k'umuntu, era ku musabu umwe, sabu imwe ugere ku 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 20,000, 30,000, 40,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000. Yes, icyubahiro ni icyanyu kabisa, mwarakoze bikomeye cyane. Babwira ngo buri kantu na buri nguni nanjye mumba ku mutima, mutuma numva nakora, mutuma numva ntacika intege, mutuma numva nyine nanjye hari intumbero numva mfite y'ejo hazaza. Nibwo baze batera stone ngo batwibye cano ntitwahagarara, batwimye interview ntitwahagarara, twajya dukora amavideo bakayasiba ntitwahagarara. Ariko ndakubwiza ukuri ngo buri kantu na buri nguni aho muri kureba iki kiganiro cya Nshogoza Benoit yakoze kugira ngo avuge ku byiza mwakoze no ku n'intambwe mumaze gutera. Bro murakoze cyane.
simbukira kuri YouTube wandikemo ngo Nshogoza Benwa, hanyuma ujye urushaho gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ubu hariho nk'agafilimi keza gakubita k'igihinde kakuruhura mu mutwe gafite ubutumwa. Yes, kankubwire ngo ugire wa mbere mwiza kandi ugire ukomeze Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze ikwagure mu byo ukora, kubwira ngo ndabakunda cyane.